Myntri Rangbahduh Narendra Modi haka arpu pra tarik yayong ula Plie ba riu teli ki indoor cricket academy jong ki jilla ka than chatai lammi ngi kari India haka jingelang ba bala penlong ha gangtok lengba ka online streaming. Na pedeng kini ki jilla ka Meghalaya Cricket Association kala yo ya ka indoor cricket academy ka Madan Madan Kurkalang Ribhoi district. Na lor ka Meghalaya ki wepat ki jilla ki balaya so ya ka project ki long ka Sikkim, Mizoram, Nagaland, Arunachal Pradesh bat Manipur. Lapan bena kamang pisa bantai ya kini ki indoor cricket academy kala kot sya ka arpulai klur tengka ka way. Ka jingdon jong kani ka jaka kilan met ha Meghalaya kan wanra ka jingerap ka bakrau ya ki Samla ya lek kai cricket namarkin yo ya ka jaka ka babiang ban kilan met bat pentibet ya lade wat ha Khubor slam. Kani ka jaka hikai ya lek kai cricket kan ya rap ban kentiu ya kani ka jingele kai ha keleng ka jelaba ro ka way. Ha kani ki indoor cricket academy an penbiang ru ya ka swimming pool ka gym ka badon ya ki kor kilan met ki batbit ke indoor practice pitch bat baro ki jingdon kam jong ki Samla ya lek kai. Habakran Shakila Pathai Khubor Vice President ka Meghalaya Cricket Association MCA ba Rajiv Bare. Ulapan pau ka jingero bat jing sngongu yo Myntri Rangbahduh kari ubala Plie ba ya kini ki jaka. Ula ai jingero ru ikinong yalam barim ke MCA ki bakentup ya unaba batar charji bat uba gedian kharkongor ki bala no senyang shibun ban penurlong ya kani ke project lembat u sekretari ba regional kharkamni. Nakaliang President ke Shillong Cricket Association ba McDonald Sawian dekot ke ground searching committee ke MCA ulaya thu ha ka basdang latmu bantai ya kani ke academy ha polo. Henry namar ke jingrit e ke jaka lahaban war chawaipat. Hadian ka jingjurip ya kumba arpau tiri ki jaka. Ka dorbar shnong lumbat club hoi rembong kala ai sngob ha ya ka Madan Kurkalang bat laya soy sos kular ban pendon kam ya ka hadu san pausnem. Haka jingelang ba ka balalong ha Madan Kurkalang ban sakhi ya kani ka jingpli ba ladon lang u president ke MCA James PK Sangma u honorary secretary ba regional kharkamni bat ki wede ki nokit kam jong ki cricket association na keleng ki district jong ka jilla. Yesterday, It looks day before lovely. yesterday, we were not very sure because they would be able to make it. Oh, it's lovely. Come. Adur, api aa jao. This gentleman was the power of. I know, Adur. Yeah, I think you must come. Manaba, come, please. Thank you. Not in secure this way. Our staff is only housekeeping. One line is for the के लोकप्रिय ऊर्जावान युवा और मेरे परम मित्र श्री प्रेम सिंह तमांग जी संसद में मेरे साथी श्री दोरजी शेरिंग लिप्चा जी डॉक्टर इंद्र out it nilainya Bimo. Sekadran jadi ni. Wah. Kyo.
Hello guys, hello. Beli sibun ya media di Madan ringkat bani ni tang sini. Kendit cipang kini ke projek belawan hang ni apa Kurkalang. Mensua hak jing syai kini ke projek la wan man play mau rem apa pulo. Te hakisna mi apa mensua jong gongguli lawan man play mau rem apa pulo tan rai ski kam sim poi sinu ma play ba ka jaka kaladit plat. Te hadin ba ka wan hakisna arja kuwei itu yang sedang ban wat Madan. Ini sedang buat kerja kami hek buat yo ban snai kan ni. Te donbok wilayah sini wilayah ni par kini ki area jong ni ka. Boy lembong sini ila mduna syu ya ki arpo arteli ki jeka ngila lipet banyong ba da yo ban se hap ya thila ka thet ko barit ru tang ban yo ban penengkam kan ni ban sina. Bat ban penengkam ka ground ru. Te hak ta ka jing ya jingi man kesengi ka sinong kayo sengowi kata bar khot hari ni kisakot ingi. Ki senang kisah khot ini daga jing subha dagi dapiang subha ini ban khot ban ai banyak keren hatuk por jing long ba senang jing babung padi ba senang tinggal le hi la keren hadin mulai keren i lakular ba naga senang kini ai kan Badan par hadin kelaya ka jing keren katuk ni singi hadin lawan ni kendu biang meeting de hadin kisah rai kisah final sendan hadin ni sawan sign ka agreement hang ni bat ni sayo ban pa lingba ka jing donglong presiden ba naba bat sekretari jong bagi dia ni kriteria sistem dia banuan rak yang ni ke projek ni. Kata kali kawai ke si mentoy ya ki Samla jungi jong kani ke Meghalaya Meghalaya jungi bujuk bat kani ke boy borok kawai. Kemudian ke mentoy ba yang ni. Mangila yo ni kedan ke swimming pool, kedan ke jakai lek kriket ni, kedan ke gym, bar ka kedan ke labiang lot ni. Makani ke Madan ai ku beli ke bokong san ni ke dia ke senong. Kang ni kedan dah bar senong lum dai khala. Malada kimai kini nginumi ya kani ke projek ni. Ban ingai sangkan no ingin sayo ban snai kini ke Madan ro. Ka syang bisia ingin labu proposal te ka bisia ikan sale ikran kam ban ingin yo ban snai kini ke cricket ground ni makani ka along ke standard ground kalau hamhe banyak ke pulo ro. Tinggi kermen mana ni syakmat hi paling ba kanya trailang ba ka snong bagi nong kam snong kini ba thamai menta te kege ba khoi kin sa ya syakmat bagi sawang ba bah ni po riboy tang ta kantin ku beli subun. Nongkong shop nga ai kublay ya ki media person wan ki affair ki media house wan capture ikani ka program jongi mentas ni ba play Narendra Modi prime minister be jongi jongkari India bodok kawai badon ha Meghalaya kawai Sikkim Arunachal Pradesh Mizoram bat Manipur mentas ni spobaje step o Sri Narendra Modi ji o play ka 100 kini ki stadium kini ki indoor stadium indoor facilities jong cricket nanti na po Sikkim te ngai kublero ya ka BCCI bat ka MCA Meghalaya Cricket Association ba ki simkhia ya kini project ban penurlong ya kini project ka ban yo facility ya ki khna ke ban wan national chesngi kini ka facility jong ka indoor cricket facilities badan hangni apa barmbang kini yo facility na warok ka state jongi na warok ki ka kenhun ka state ki district dan kadartali district jongi kin la ban ya practice andre ban la kin la ban ya ilakai cricket hani hamada hani apa indoor stadium during the days of rainy season people ke slab nomor ngi warok ngitip ba ke Meghalaya jongi ka receive rainfall nado benai April hado benai Oktober ma lantar si indri nyo benai te kene ka facility ka yarabba sibun ya kini ki upcoming ki grassroots ki players ka state jongi ngai kublero ya i Sir Jaisha but i
ibujuk long ki ujuk long secretary yang ke BCCI mentapat ilalong ICC chairman ngai khoble ye plus ngai khoble ro yai sagedian ijuk long secretary yang ke MCA dakajing ya trelang nadu nak BCCI duk MCA ngi yo ikani ka facility hang ni ngai khoble ro ya ka apex council bathamai khamtam ye ba rinol ibalong komis secretary yang ka MCA Meghalaya Cricket Association in Shimti andai in penurlong ikani ka jengtemu andai ikani ka project ka ba la Plie perda do Prime Minister Modi mentas ni ngai khoble ro ya kini ki ten house andai bat kini ka administration jong ka Riboh district but dam ai khoble ya kan ka snong ru ngam somla ba nomor ka snong ka yarap hadu kata-kata yangi sanpos nam ngi don ka agreement sanpos nam ngi don ka agreement bat ka snong ban ya bo ya kini ka indoor stadium hangni te nalyang jong ka apex council bathamai kum vice president nga pengkut ya ka jingkan jonga hangni khoble shibun